ହୁଏତ ଅନେକ ବିପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଆଗରେ ରଖିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ତାଙ୍କର ସେ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାମ ସକାଶେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ତାଙ୍କର ସେଇ ନାମକୁ ଗୁଣାନୁବାଦ କରିବା। ସେ ଆମଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସେ କଢ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ଘର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ନାମକୁ ଗୁଣାନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ସେ ମହାନ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆମର ଜୀବନରେ ଏହି ସାଧୁତାର ସହିତ ବସିବା। ଆମର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମନ ନେଇ ଜଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବା। ଆଜିର ଉପାସନା ଯେପରି ଆମର ସେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ସମସ୍ତ ହେଇପାରିବା, ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବ, ସେହିପରି ଆମର ସମସ୍ତ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ନୈବେଦ୍ୟ ଢାଳିବା। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ, 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 ଧନ୍ୟବାଦ परमेश्वर प्रभु तुम नाम धन्यवाद देउछु। प्रभु तुम नाम धन्यवाद करूछु। प्रभु तुम नाम को अनुग्रह करो, दया करो। ओ प्रेम परमेश्वर पिता, ए सत्ता सर्व नाम करो साहस भक्ति हो। प्रभु तुम नाम करो रक्षा करो। प्रभु तुम नाम को हो प्रेम परमेश्वर चतुर्थ दर्शी बाल वैष्णव करी समान को सुरक्षा प्रदान करो। से धन्यवाद देउछु। प्रभु आज दिन निमित्त तुमको धन्यवाद देउछु। प्रभु आज दिन अनेक देखि पारि पिता, प्रभु तुम नाम को जीवित लोक स्थान देइछु। ओ परमेश्वर पिता, प्रभु आज अनेक हो परमेश्वर जागृत भावरे ओ परमेश्वर समस्त कार्य धन्यवाद नाम को पिता। ओ परमेश्वर तुम नाम को धन्यवाद करने पर नाम की वर्णित करो। ओ परमेश्वर तुम से सानिध्य में बसी तुम्हारे आराधना प्रशंसा करने पर तुम सहायता करो। ओ परमेश्वर प्रत्येक तुम्हें कथा को प्रत्येक गंत को सूची करो। ओ परमेश्वर पिता ने जितनी ओ सावधान से तो हो परमेश्वर के निकटवर्ती ही करो। सिर्फ आशीर्वाद करो। ओ परमेश्वर मान प्रमाण प्राण दी तुम गौरव प्रशंसा करो। तुम नाम रे गुणगान करो। हो परमेश्वर पिता आज उपासना तुम्हें परिचालन करो पिता। ओ परमेश्वर तुम्हें आनंद से शब्द तुम्हें पढ़ाई दियो। ओ परमेश्वर तुम्हें सी आत्मा को साहस से प्रभावित करते तुम अभिषेक करो। ओ परमेश्वर तुम आसो चंद्र तुम समान को पढ़ाई दियो। हालेलुया, प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह करो, दया करो। मुझे जीवित गान करो। ओ परमेश्वर तुम्हारा उद्देश्य है। ओ परमेश्वर शिशु का है पर उसको सदृश में जीवित तुम धरे। ओ परमेश्वर गान करो से तुम आशीर्वाद करता माध्यम रे हो। परमेश्वर तुम्हारे नाम को ओ परमेश्वर धन्यवाद करो पिता से तुम आशीर्वाद करो। हालेलुया, परमेश्वर पिता संगीत दल को म्यूजिक टीम को प्राप्ति करो ओ अनुग्रह करो, दया करो। हो परमेश्वर से आत्मा को सहाय करे। आप परमेश्वर को उपासना को पढ़े दिया पिता। हालेलुया, परमेश्वर पिता आज उपासना को करे। प्रभु यीशु के नाम में पिता, आमीन। Prabhu
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. से आमाको किते अनुग्रह कला दया जिते बड़े आमाने पाप रे पड़ी थी से आमाको से पाप रे आमाको छाड़ी लेना है से पाप रे से आमाको उद्धार करे पाए से पाप रे से आमाको मुक्त करे पाए से आमाको ताकरे बाहुरे से आमाको आबर रखे से निज जीवन दे आमाको से परित्राण दे चले आसंतो आमाने आ गुटे गीत गाई ईश्वर को गौरव प्रशंसा करबा धन्यवाद यीशु को दियो होयरस पाप नाशकारी ईश्वर बोले से प्रेम अशेष धन्यवाद जीसु को दिया कोई भरोसा धन्यवाद जीसु को दिया कोई भरोसा पाप नाशकारी Jeeva
ତାହାଙ୍କ ନାମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ହୁଏ ଅନେକ ରୋଗ ଦୁଃଖ ସଂକଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇଲେ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ସମସ୍ତ ଅଭାବରୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ହେ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର ଆସ ରୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତେ ସେବା କର ସର୍ବେ ମହାମହିମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଶ କାଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର ଦେଶ କାଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର
Praise the Lord. ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ ଚିରକାଳ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମେଘ ପ୍ରବେଶ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପଦରେ, ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପଦରେ ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କର